Nk'uko mubizi ni Muhire n'Imana Jean Claude nkomeje kubagezaho inkuru y'uyu musore. Nk'uko mubibona uyu musore utambuka bamwita Luka, akina n'ubundi muri Luka Comedy. Uyu musore ari mu basore bakora cyane watangiye industry ya comedy mu bihumbi 2019. Ubwo twaba tugeze mu bihumbi 2023 kwezi kwa munani tariki 28. Uyu musore akaba afite igitaramo ejo bundi hariya i Rusizi haramwe no ku isoko, ejo bundi kuri tariki 30 z'ukwezi kwa munani. Bantu wanjye mbasaba kwitabira iki gitaramo cy'uyu musore, mwamufashije cyane. Winjirana inoti y'ibihumbi 2 waburajya VIP, ukagenda kwishyura inoti y'ibihumbi 5 ugakonsoma ibihumbi 3 cyangwa 4. Uyu musore ndabizi ari mu bantu bashaka muri industry ifite amafaranga menshi cyane, ariko amaze igihe kinini akora, ariko natumva nk'uko aba ari abatamuzi. Yewe muntu utamuzi kuko kweri ndebere byose kora subscribe kuri Luka Comedy.